okorugirira abatebekanisa ebintu ebihirwe eminyeeto nibyija kubahwera okwetungura byaba bikwasirweje banyuma yo kufuna obukugu nyenda kuhereza dispenser ekine kyoma kyo kutamu juice hanyuma yo kusomesebwa gukora juice. Ebintu ebi birimu ebintu byinshi, harimu abamwe bafuna ente, abandi bafuna empunu, abandi bafuna agrochemicals, abandi bafuna fertilizers, abandi bafuna water tanks. Omujwekerwa w'abakozi muri Bushenyi asimire ekikorwa eki kandi aine amasiko ngu nikija kukyendeza ibura ry'emirimo mu Eminyeeto eya district ya Bushenyi. Emirimo bwire obungi nitugirebera mu office, emirimo bwire obungi nitugirebera kugira ngo omuntu bamuha omurimo bamusasura konka omwana we yatandikiraho business ye n'abana we yatandika omurimo. Hariho emirimo ntwire ninkigamba ahabw'okuba Uganda yonka teine makorero mingi okugira ngo mwena mugire eki muze kukora. Ashabira abatura omu ihanga okushagika emishomo y'emikono egendire kuhereza eminyeeto emirimo omu ihanga. So ntenda kubayamba munonga for supplementing government programs. Skilling is one of the priorities. Abahirwe entandikwa bashabira okugikoresa gye baketandikira waho kwiha sente. Egi ni project eri sponsored by Netherlands kandi yamalaha emyaka 2. Eminyeeto nabo basimira ekitongole kya AVSI hamwe na sayura habo kubahereza ebikoresa okutungura emishuburo yabo. Nashemererwa munonga aba ADC kumpereza soil testing kit na fertilizers ezitukozesa omukuhinga. Batereza mashine zitaza kutandika nite kurakurane to employing n'abandi Eminyeeto, and I hope this can inspire.